Bismillah, velhamdülillah, vessalatu vesselamu ala Rasulillah. Ардактуу ата-энелер, агайыны же карындаштар, сүйүктүү бир туугандар. Тутуп аткан орозоңуздарды Аллах Таала кемчиликсиз кабыл кылсын. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы сизди бейиште пайгамбар күтүп атат. Машаалла. Сизди, мени, баарыбызды пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям бейиште күтүп атат. Барышыбыз керек. Бирок бейишке киргизе турган амалдарды жасашыбыз керек. Пайгамбар кимдир бирөөнүн бейишке келишин күттү, бирок ал өзү умтулган жок. Азыр бизде шанс бар, мүмкүнчүлүк бар. Пайгамбар менен «Я Расулалла, мен сизди сагындым дегече болбой, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям, эй менин үммөтүм баланчы, ушунча да күттүрөсүңбү, мен сени сагынбадымбы деп Пайгамбар өзү биз тарапка чуркап келет. Пайгамбардын биз тарапка шашып келе жатканын элестеткиле. Элестетиң, бейиштин ичинде Пайгамбар сизди өзү күтүп алат. Кел, я Раб, бул мени менен бейиште бирге болуш керек деп кепилдик берет. Жетелейт сизди, коргойт, шапаат кылат, колдойт. Жетелеп кирип кетет сизди бейишке. Аллаху акбар. Сабагыбыздын темасы сизди бейиште Пайгамбар күтүп атат. Кайсыл амалдар менен? Бүгүн биз мен темамды издеп отуруп ушул темага араң токтолдум. Башка тема коеюн десем, кимдир бирөөнүн көңүлүн оорутуп аламбы? Дагы бирөө жарымга катуу тийип калабы деп, ыйык Рамазан айда бирөөнүн көңүлүн ушул койгон темам менен оорутуп албайын деп, 2 күн түнү менен ойлондум. Өзү негизги тема Рамазан жана жетим. Ошол жетим деген сөздү айтуу, тема коюп коюу мен үчүн оор турду. Ошон үчүн мен ал теманы алмаштырып, сизди бейиште Пайгамбар күтүп атат. Бүгүн ошол Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн колу менен жетелеп кире турган адам кайсыл ишти жасаш керек? Эмнеси менен Пайгамбардын колу тийип калат? Албетте, жетимдерди кепилдикке алуу менен. Жетим деген ал бардык коомчулуктан өзүнчө жалгыз калгансыган, түркүгү, устуну кулап түшкөн инсанды айтылат. Негедир жетим дегенде жардамга муктаж бир инсан көзгө түшөт. Мисалы, булар жетим десе, демек аларга аял сезим козголуп кетет. А мунобул жетимдер үйү десе, көзүңө башкача көрүнүп кетет да, кулагыңа башкача угулат. Бир жигит бир кыздын колун сурап, үйлөнүү үчүн кам көрүп, камылга кылып жатканда, кимдир бирөөлөр ага бул кыз жетим да десе, кадыресе селт ете түшөт. Атасы жокпу деп. Бирок ал жетим деген ат менен аны кордоо эмес, жетим деген ысым менен, аталыш менен ал Аллахтын алдында дагы, Пайгамбардын тилинде дагы эң жогорку деңгээлге көтөрүлгөн инсан экендигин түшүндүргүм келди. Адамзатта атасы өлгөн жаш балдар, жаш кыздар жетим деп эсептелет. Бойго жеткенде алар жетимдик чектен биротула чыгат. Ал эми айванатта болсо, апасы өлгөн жетим деп эсептелет. Аллах өз аятында стағуду билlah жетимдер тууралуу Алам яжидика ятиман фаава. Садақаллахул азим. Аллах пайгамбарга, эй Мухаммад, сен өзүң жетим болуп төрөлдүң. Енеден да 6 жашыңда жетим калдың. Ошентип сен тоголук
жетим боюнча калып калдың. Бул дегени сен жетим калганда мен сени көчөгө таштап койбой, эң мыкты колдордон колдорго өткөрүп тарбиялатып, мен сага мыкты тарбия бердим да. Демек, فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرُ. Эми артка кылчайып карасаң, өзүң сыяктуу болгон жетимдердин шагын эч качан сындырба. Жетимдин шагын кимдер сындырат? Кимдер кордойт? Кимдер өгөйлөйт? Угуп туранда дейт. Estağfurullah billah. أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. Sadaqallahul azim. Muhammed, karabaisin be. Görçü tegini. Al men jönötkөн İslam dindi жалганга чыгарып атат. Жалганчы деп атат. Сени жалганчы деди. Мен жөнөткөн ислам динди жалган, уламыш, жомок, имиш деди. Мен түшүргөн Кур'анды бул илгеркилердин, оболуклардын жомогу, аңгемеси деди. Ким ал? Ал Умайят ibn Халаф, Валид ibn Мугира, Ас ibn Ваил деген кафирлер жөнүндө. Кафир болуп жашаган, кафир боюнча өлгөн. Демек, فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمِ. Dindi çangan. Al жетимди да кагып, силкип, жек көрүп, аны паска урат. وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. Жетимди кордоп, бөлүп, анын шагын сындырып бөлгөн инсан, ал мискиндерге дагы жардам берүүгө эч кимди үндөбөйт. Эми аятка караң. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. Andan keyin эми فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ. Sadaqallahul azim. Namaz окугандар деген сөз жетимди кордогондон, мискинди кордогондон кийин келип атат. Көрсө, жетимди сыйлап, ардактап, багып, кепилдикке ала алган инсан ал намазын да мыктылай алат. Жетимди кордогон, аларды кепилдикке ала албаган намаздан да ырахат таба албайт деген түшүнүк. Жакшылап, көңүл буруп угуң, сабактын аягына чейин жакшылап жүрөгүңүздүн эшигин бир отола ачып, жаак таянып, жакшылап угуң. Шашпаң. Эми Расулуллах саллаллаху алейхи ва салламдын сөзүнө келип такалалы. Бул жетимге жардам берүү, жетимди кепилдикке алуу, бул кадыресе садака, сообу агып, үзгүлтүксүз сизге жетип тура турган кайрымдуулук. Бир ручка берип койсоңуз айылыңыздагы бир жетимге, бир сызгыч берип койсоңуз, бир сындырым нан берип, колуңуздан келбесе дагы, кел кагылайын, жакшысыңбы? Ден соолугуң жакшыбы? Кыйла эле чоңоюп калган турбайсыңбы? Деп айткан жылуу сөзүңүз дагы садака. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям мындай деди. إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة. Peygamber aytты, insan көз жумуп өлүшү менен 3 ишинен башка бардык ишинин сообу токтойт. Бир эле 3 ишинин, 3 кыймылынын сообу ал көз өтүп кеткенден кийин дагы мүрзө тарапка кадыресе бир арык ачылып сообу жетип турат. Илля мин садакатин жария. Жалпы адамзат пайдалана турган кайрымдуулук жасап койсо. Көчөт тигип койду, жол оңдоп койду, аялдаманы тазалап койду, арык казып койду. Жана башка ушул сыяктуу. Же мечитке килем алып салып койду. Же мечиттин бир чырагын алмаштырып койду. Айтор ушундай. Экинчи, илмин юнтафа би. Бир
адамдар пайдалана турган bir kitep, ilim kitebin meçitke koyup koydu. Je taratты, je tarqatты, je bir kiteptin çıkışına jardam berdi. Akça menen. Birөө namaz kitebin taratты, birөө Kur'an taratты, birөө Kur'an'ın kırgıçasını taratты. Üçüncüsü, evveledin salihin yed'u leh. Üçüncüsü, mıktı perzent tarbiyalasa. Özünün gözötüp ketkenden keyin oşol perzenti daim dua kılıp tursa. Oşol aytılgan kayrımdуулуктарды siz jasap koya turgan bolsoңuz, demek sizge sooптун arıgı kadir ese çabılıp mürzöңүzgө alып barılat, sooп agıp turat. Mına kayrımdуулук. Uşunun içinde jetimdi kepildike alasız, jardam beresiz, giyimine, tamagına, mektebine. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den ikinci hadisini karan. Seb'atun yuzilluhumullahu fi zillih, yevme la zille illa zilluh. Kıyamatta Allah Teala özünün arşının kölökösünden başka bir de kölökö bolboğon günü 7 türdü adamga Allah oşol arşının kölökösünden kölökö beredi. Oşonun 7'nin biri racülün tasaddaka akhfa hatta la ta'lem şimaluhu ma tunfiq yaminuh. Bir kişi kayrımdуулuk kılsa, anı kopya jaşurun berse, jada kalsa, oң kolunun kılgan kayrımdуулугун sol kolu bilbey kıla turgan dengeyilde jaşurun berse. Hazır uşul menin sabagımda ugup jatkandar sүйünüp atat, ankeni al kopya kayrımdуулuk kılıp kelgen. Al hiç kimge bilgizbey bir jetimdi kepildik algan. Bir jesirge jardam beret köptön beri. Allah oşolordan razı olsun. Siz de oşondoylordun katarın toluktanız. Üçüncü hadis kötöylü. Üçüncü kayrımdуулuk, adam balasının üstüne düşkön tüyüşüktü joyuğa jardam berүү. Anın uğurtuna jılmayuu alıp gelgenge sebepçi boluu. Uğup durun. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem men neffese an mu'minin kurbeten min kurabid dunya neffesallahu anhu kurbeten min kurabi yevmil kıyame. Kaysi bir insan bir mümindin başına düşüp kalgan dünyölük kaygını joygongo, alıp taştaganga jardam berse, Allah oşol jardamçı musulman insandın başından kıyamattın kaygısını alıp taştaydı. وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللّٰهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Kaysi bir musulman kıynalgan turmuştan, jaşoodon kıynalıp jaşap jatkan özü siyaktı musulmanga jardam berse, Allah uşul jardamçı musulmandı dünya jana ahiretin kıyınçılığından kutkarıp koyuyordu. وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللّٰهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Kaysi bir musulman ekinci musulmandın ayıbın bekitip, jaşırıp, jaap koysa, gömüsköde kaltırıp, anı öçürüp salsa, Allah Teala oşol jaap jaşırgan musulmandı kıyamatta anın toltura ayıbın jaap jaşırıp, kalayıkka gösetpey beyişke kirgizedi. Andıktan WhatsApp gruppalarında, tiyak biyakta, uşağayın imişler, bürü jönündö şakaba, kimdir biröne ayıptoo, şıldıngdoo üçün çıkarılgan video tasmalardı tarkata verbeyi öçürüp taştasanız, bir öçürüşünüz menen Allah Teala sizden milyondoğun ayıbыңızды kıyamata kalay kalka gösterpey beyişke kirgizedi. Jakşılap oğun. Wallahu fi aunil abd ma kana'l abdu fi auni ahih. Allah Teala daim bendesinin jardamında bolot. Bir bendesine gömök körsetöt. Eger uşul bendesi özü siyaktуу adamdarga jardam berip ele jüre turgan bolsa. Subhanallah. Ne bir okmuş hadis jana nasihat. Keyinki hadis kötöylü. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Ve's-sadaqatu tutfi'u el-khati'e kema yutfi'u'l ma'u'n nara." Su güyüp turgan ottu öçürüp koygan siyaktуу. Bir çaka, iki çaka su çaçkanda aloğlanıp güyüp turgan ot da öçüp kalat. Su ottu öçürüp koygan siyaktуу meyli jaşuruun, meyli jariya berilgen kayrımdуулuk
ошол кайрымдуулук берген инсандын бүтүндөй күнөөсүн тазалап өчүрүп жууп таштайт. Субханалла. Биз эми максатка өтөлү. Эми угуп туруң. Абу Хурайра пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдан риваят кылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга bir kişi geldi. Enne raculen şeka ila Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Kasvete kalbi. Bir kişi peygamberge gelip yüreğinin kısılıp atkanın, yüreğinin sığılıp atkanından, hiçbir nersege göğünü gelbey atkanından, bir işti jasaganga kolu taptakır barbay atkanından arızdanıp geldi. Negedir jaşoğum tarıp atadı. Negedir maga dünya karangı. Kıcalattan ulam, hiç nese jasagım gelbey kaldı. Peygamber karap durup, emsah ra'sel yetim ve at'imil miskin. Peygamber ağa en mıhtı darı verdi. Peygamber en mıhtı tabi bele. En mıhtı darı ger. Peygamber anın abalın görüp durup, düşündüm. Muna oğlu senin başına düşkön müşkül tüyşüktü. Yüreğinden kararıp, katıp, kıcalat bolup jatkandığın, dünyаңdan tarıp bara jatkanın ekele nerse menen alıp taştasa boladı. Birincisi, emsah ra'sel yetim. Aylığında sen yaşagan göçödө saga jakın jerde bir jetim bolsa, bargındagı janına oturup mangdayынан sıla. Töösüne alakanыңды koy. Başынан sıla. Alakanın anın başındagı çaşlarının barına tiysin. Arkasından tapta. Anı köküröğüne alıp şunda kısıp, öp, jıtta. Ve at'imil miskin. Bir miskindi taptağı oşoğu jardan berip anın kara kursağın toygoz. Kıyla baygan kokşop kalsın. Mana, munu menen senin yüreğin kadirese jari düşöt. Oşentti. Bir kança vakıttan keyin gelip, ya Rasulallah, jakşı aytpadыңыз mı? Timeli alam men üçün jaralganday. Bardıq nerseni jasagım keledi. Yüreğim jarıp, özümdü uşunçalık jakşı sezip kaldım, dep gözünden jaş çıkarıp ıyılap ıraçılığını bildirip ketti. Siz de uşintin, bay bolgur. Iyik Ramazan ayıga koşul taşıl, erten atayın hareket kılıp, göçöңүздөгү ayılыңыздагы bir jetimdi taap, şıltoo kılıp bolsa dagı, gelsen dep, çöntöңүзгө bir iki som salıp, bir momposuy salıp, men mundan alıp koya, dep arkasını tap-tap, başından bir sılap koyun. Bolbosa uşu mezgilge çeyin al jetim, hiçkimge görünüksüz insan ele. Büregesingizge salıp koyayın. Bizdi jetelegen, iki dünyanın mehrimi bolgon, ahirette şafaatçı bolgon, bardık peygamberlerden mırzası bolgon, Allah Taala'nın en süyüktü bendesi jana elçisi bolgon, Cebrail'in dostu bolgon. İnsaniyattın içinen kımınday da günөөsüjak masum, taptaza adam bolgon Muhammed peygamber al jetim ekendigini unutpang. Subhanallah. Ebu Darda rivayet kıladı. Bir kişi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ga bu rivayatta dele yüreğinin öte kıcalat ekenden, yüreği sızdap orup atkandan arızdanıp geldi. Peygamber, "Etuhibbu en yelina kalbuk ve tudrik hacetek." Yüreğinden jumşarışın, jarışın, yüreğinden ayıgışın, işiңдin oňoluşun, rızkıңdın mol boluşun, densoğluğundan çıң boluşun kalaysın mı dedi Peygamber. Ya Resul, men özü uşul iş menen geldim da. Aytыңçı, emne kılışım kerek? Kaysı sözlerdi aytışım kerek? Peygamber dedi, yok, hiç kanday söz, hiç kanday dua emes. İrhamil yetim. Jetimge mehrim tök. Ağa ırayımduluk kıl. Vemsah ra'sah. Anın başın sıla. Ve at'imhu min ta'amik. Özüңdün jep atkan tamagыңdan bölüşüp ber jetimge. Yelin kalbuk ve tudrik hacetek. Oşonda yüreğiň jumşarıp, dünya ahirettik işiңdin büt bardygy orundalat. Men emi tema jönünde düşündürüp uşul jerge kıpçıy keteyin. Kudu uşul iş menen, kudu uşul jetimge jardan berүүbüz menen gana bizdi Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem beýişde kütüp atat. Kagılayın bir tuganım, siz beýiştiksiz bilem.
Siz beyiştiksiz. Oba, siz beyiştiksiz. Siz beyiştik boluşunuz gerek. Sizi beyiş kütüp atat. Sizi beyişte paygambar da kütüp atat. Birak an üçün kichine kadam taştaş gerek da. Keybir adamlar var. Үйүндө dayar turgan yetimdi jerip, çekesinden muştap, jambaşынан çımçıp, dastorkonun burçuna oturgusu kelbegen kız kelinler var, ağa ini ança munça ağısınдар var. Kagılayınдар. Bular beyiştik emес, alar başka jaktıktar bolup kalat. Abaylagıla. Beyişke bir kadam kalganda alыстап ketpeyli. Emi ugup turuň, tokat erin. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den Sehl ibn Sa'd rivayet kılat. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Ene ve kafilul yetimi fil cenneh hakaza ve kal bi isba'ayhi sebabe vel vusta." Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sömöýüminin orton kolun götörüp durup anan men sömöy al peygamber. Men dedi. Jana jetimdi kepildike algan ümmetim ököbüz beyişte momunday bolabız dep sömöýüne orton kolun kötörüp jakyndatyp biraz ortasını açıp koydu. Men uşunday bolam anı menen. Anın namazına, orozosuna, ançamçasına karalbayt. Kaza olup kalgan. Birok ubakты namazın okusun. Jetimdi kepildike algandyk üçün Allah menen anın ortasında men kıyamatta o araçı düşem. Koldoymун, şafaat kılamın. Sizdi Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem beyişti kütüp atat. Munawıl işiniz üçün kütüp atat. Karabaysıp. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem jetimdin başını sılagan insandın alakanı jetimdin başındaki kança çaçka tiyse Allah anın oşonço dünya jana ahiretlik işin oňoltot. Jakşylap okuň. Kança çaçka tiyse oşonço günösün getiret. Oşonço soğup жазылат. Oşonço işi oňolat. İştin büt bardygy bizdin aýlybızda, göçöbüzde, bizdin tuğan urugubuzdun arasında kadır barkka eýe bolbogan jetim jönünde ketip bartat. İştin bari jetimde. Anın duasını alın. Anı kököröňüzge kısın. Men jakynda uşunday bir jetimdi kökörögüme kыстım. Aябай rahatlandım. Çaçın sıladım, yüzünön süydüm, öptüm, erkelettim, tatlı alıp berdim. Emnegedir özümdü uşunçalık baktulu sezip atam. Özümdü uşunçalık jеңil sezdim. Subhanallah. Emi dağı bir hadiske kulak salıp uğup durun. İbn Umar rivayet kılat. Anna Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mınday dedi. İnnel yetim izâ beke ihtezze li bukâihi arşur rahman. Jerde bir üyde bir jetim beçeki ıylap kala turgan bolsa, anın ıyınan Allah'tan arşı titireydi. Feyekulullahu teala li melaiketi. Allah bilip dursa dağı periştelerinden. Ya melaiketi, ey menin periştelerim. Men zellezî ebke hâzel yetim ellezî guyyibet ebehu fit turab. Atası neva kara jer jamınıp jer astında jatkan munowul jetimdi kim ıylattı? Fetekulul melaike, periştelerin bari, Rabbena ente a'lem. Ey Rabbimiz, sen özün bilesin de, sen özün bilüçsün kim ıylatkandığın. Feyekulullahu teala li melaiketi. Allah Teala periştelerine, ya melaiketi, ey menin periştelerim, işhedu, güve bolgula, güve bolup koygula. Enne men esketehu ve ardahu ana urdihi yevmel kıyameh. Güve bolgula. Kim hazır uşul jetimdi soğratsa, men jetimdi soğratkan bendemdi kıyamatta anın eki gözün beyişmenen ırazı kılam degen. Subhanallah. Süyüktü bir tuğanım. Jetim hiç kaçan ıylabasın. Allah'ın arşı titreydi. Jetimde hiç kaçan ıylatpağıla silerge Allah'ın arşı düşüp kalat. Kuday saktasın. Kuday ile saktasın. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem uşul jetimdin apası jesirdi de unutkan yok. Jesir jönünde Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem daha bir jak söz aytdı. Uğup durun.
Peygamberimiz "Es-sa'i alel ermele vel miskin kel mujahid fi sabilillah ev kellezi yasumun nahar ve yakumul leyl." Baykuş güyüsü ölüp çırkıragan yetimlerdi bagam dep juunun ısıka suuga tosup kıynalıp жүрген cesir жөнүндө söz ketip barат. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem cesirge jana miskinge jardam bergen insan, Allahu akbar, cesirge jana miskinge jardam bergen insan Allah jolunda gazabatка күрөшкө чыккан менен бирдей. Же болбосо күндүзү кечке нафил орозо тутуп, түнү таң аткыча tahajjud менен өткөргөндөй. Subhanallah. Ne bir okmuş mıhtı ibadat. Mana jetimdi dagı, jetimdin apasın dagı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mıhtı eskeri öttü. Bolup ötkön okuya. Men tanıgan bir insan. Ova. Al menin musulman dostum bir tuğanım. İlk Ramazan ayı, tahajjud, taravih tahajjud namazlarından son ibadatta oturup, suhur kılıp bağımdattan keyin can başlap jatıp şirin uykuya ketipmin. Bir okumda men jatkan bölmөнүн eşigi açılıp, nurdu bir karan girip geldi. Şunçalık nurdu ordundan obdulup durdum. Al maga jakın geldi dagı. Balançının uulu balança, al beyiştik, oşuğa sүйүнүштүү kabar jetkirip koysoň, dedi. Men түшүнбөdüm dagı. Siz kimsiz? Siz kimsiz desem, maga jılmayıp tiktep durup, men senin paygambarыңmın da. Men senin paygambarыңmın. Tanımay kaldıngmı degende şunçalık uyaldım, meni kara ter bastı. Çoçup oygonsam çında bile ter basıp dur. Şunçalık uyaldım, nege men paygambardı tanımay kaldım dep. Bolbosa men paygambarga gögele salavat aytat elem. Birok bul nurdan men sürdөгөндүгүмдөн gana tanımay kaldım dep özümdü oşentip juvattım. Al kim? Beyiştik. Peygambarın tiline düşüp kalgan. Al kim al beyiştik? Dep özümdü özüm uşintip kıynay verdim. Birok ısımdarım biraz esinden çıkkansıp ketti. Aradan bir kança gün ötkönden keyin Peygambar dagı oşondoy bolup düşüme girdi. Balançının uulu balançı, aga aytıp koysan kıcalat bolbosun köp, kıcalat bola verbesin, al beyiştik dedi. Ya Resulullah albatta aytam da dedim. Suyunuç menen albatta aytam da ya Resulullah, kızmatыңызga dayarmın dedim. Peygambar gözden kayın bolup nur jogolup ketti. Aradan bir kança gün ötkönden keyin üçüncü jolu düşüme Peygambar akırın nurdu bolup kirip geldi dagı. Canıma gelip balançının uulu balançıga beyiştik ekendigin kabarlap koysoň degende ordundan turup ya Resulallah aytayın deyim, aytayın dep atam. Birok anın daregen bilbeyim da men anın daregen bilbeyim de desem Peygambar jılmayıp turup al balan şaharda, balan aymakta, balan göçüde jaşayt. Aytıp koy, kıjalat bolopsun al beyiştik dedi. Anan Peygambar menen koştoştu. Çoçup oygondum, bayagıdayla kara terge jamıngamın. Ordundan turdum da koluma kagaz kalem alıp yazdım. Daregen ısımların yazdım dagı. Üy bölöme aytpay turup unam deminip oşol şahardı gözde jönödüm. Akmalap gelip suraştırıp oturup dal oşol göçönü, dal oşol üydü taptım. Kalganı kaktım. İçinen jupunu gana bir kişi eşik açtı. Maga balançı ulu balançı kerek bolçu dedim. Al menmin dedi. Men siz menen birazga süйлөшүп ala turgan işlerim var ele desem, kiriңiz dep maga jol boşottu. Jupunu üy, jupunu bölmö, jupunu orundukka barıp göçük bastım. Dagı kagazды karap, siz çın ele balança uulu balançasızbı desem, ova, tınçtık elebi, emne bolup ketti dedi. Al uçerda menin közümdön bir toğulak jaş kulap düştü. Men 3 günden beri Peygambardı düş görem. Üçöğünde teң balançının uulu balançıga barıp sүйünçölöp koyçu, al beyiştik dedi. Anan men daregin bilbeyim de desem, uşul darekterden beri aytıp berdi. Al kıjalat bolbosun beyiştik dedi. Degenimde oturgan orunduğunan tizelep jerge jığılıp düştü dağı. Bay bolgur, sizden Allah razı olsun. Uşul sözünüzde kayra kaytalap koyunçu dedi. Men tüşümde Peygambardı gördüm. Peygambar balançanın uulu balança al kıjalat bolbosun al beyiştik
деп кайталасам, алакандар менен бетин жаап алып, кадимгиде былкылдап ыйлады дагы. Анан мен жанына келип, акырын далысынан таптап, пайгамбардын тилине баланчанын уулу баланчы бейиштик деп аталгыдай, сиз кандай жакшы иш жасадыңыз, айтыңчы деп менин дагы көзүмдөн жаш аккан жаш эгимден ылдый тамчылап атты. Ал акырын көз жашын арчыды дагы орундукка кайра отуруп, эшик парда, айнек парданы ачып туруп, мунобул кошунабыз өтүп кеткенине кыйла болду. Аялы жесир, балдары жетим калды. Өзүм жупуну гана жумушты иштейм. Жарыбаган айлык маянамды бир күн аялым айтпай, экиге бөлүп туруп, дайым экинчи бөлүгүн бир конвертке салып, бирөө аркылуу ушул жетимге, дайым жесирлерге бирөө аркылуу бердиртип, силерге өкмөттөн жардам экен деп бердиртем. Аллахтын аты менен ант ичип айтам, бул кылганымды аялым да билчү эмес. Бирок ишенчүмүн, мен ушул кылган жетимдерге кылган жакшылыгым менен Аллахтан да, пайгамбардан да сүйүнүчтүү кабар угам деп ишенич менен жашайт элем деп сөзүн ыйлап түгөттү. Караң, инсан али өлбөй туруп бейиштик аталып атат. Кагылайын бейиштик бир тууганым. Сиз да бейиштиксиз. Сиз да бейиштиксиз. Пайгамбар сизди, бизди бейиштик күтүп атат. Чамдагыла. Мүмкүнчүлүк барында. Туткан орозоңуздарда Аллах Таала кемчиликсиз кабыл кылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.